دمخوش تماشاوان چارپل مدیا اون بخیراتن بر شاشین چارپل مدیای اثر ناو مالباتا چارپل مدیای سلاو و رزگرتنه خواه پیشکشی و میو تماشاوان اندکم اثر ویدارم به دمه و پیش روژه به هیوی و کفخوشی بن هیوی خوش و گشت بن لهیوی همه او هیویا ما اوکو هر ام دنگ و باسن روشفم خوشتر و گرینگتر جبا پیشکش بکن. باش تماشاوان هجا اجی هیویدارم ام به هورا قدر ساعت کی صحبت کاباس کن ام حیاز ما به ام خبر نو و خوش بو ولا پارد بریام دست به شیروه بکن اتخوازم یک دو بیارن به هفته بینم بیرا تماشاوانان یکی ونزانن لپاریسه دنوا پارکی گرینگ دا ناو کوچه که کد بجن جاده یا اوه ناو پیشمرگه لیات دیکن تابی هم ناو پیشمرگه نه مثلا واری اداری دا ناو که اوه لی او بباته یا رومت کردنا پیشمرگه رومت کردنا هبونا کردستانه رومت کردنا تکوشینا کلی کرد لهمبر توجیا داعشه و نحقی و اوه وک رج کردنا کی تایبت بو و دویش بو به بشتاریه سروک برز کاک مسعود برزانی جی هاتبو دعوت کردن بشتار به وکرنه بو اوی پردش سر پاشکه سر اوی راکر و هر وها سروک شهرداریا پاریسه مزن و سروک شهرداریا اکوه تاخا کو ناو جاده یا پیشمرگه لیاتی کرن هرما 15 پاریسه اوشی پشتار بون هر یکی کوتارکی و اوکی پیشکشه وی کرن و پسنن کردستانه تکوشنا کلی کرد و هبونا کردستانه و رومتا کردستانه لجیهانه کردش داعشه او هیز و طاقتا کردستانه آن زمان و بگمان فرانسا هرچند پاروکرنا کردستانه گناه باره که گلک مزنه هفپار پارچه کرنه لی دوار پولیتیکا تکلیه به کردستان را و تکشنا کردستان را هرتم گرمایی نشان دایه هلا يعني نفسات سالا داویه تکلیه فرانسا و کردستان وک لکنه خوب بسفرن تکلیه که پر خوش و گشه يعني هر پرسکره که کرد وقت چه پرسکریه دکن و هرما کردستان رسی تکلیه که وانه باش و پیشکتی هیا و دوی وکرنه دا بالکشه هیئتکی اوشی دعوت کرن پارتیا ولا پارتیم کردستانه یا ریخستنا فرانسا اوشی وک هیئتکی بشتاری و مراسم هات کرن و حوزان نافدار کردستان شوان پرورجی بتایبت سرودا پیشمرگه هلبستا پیشمرگه پیشکش و شایعه کرن شایعه که بجوش و کیف خوشی و برومتا که مازن هاتا کرن افجیه شانازیش با کردستانیا که پاریس پایتخت که اروپا هری گرینگه يعني او فرانسا ايكو اوروبا ريفادبن اون يعني پایتخت پاریس و برلين يعني ايه الدنيا شي او تشبر ياري بدن بوان وغدايش بويجي رومتا كتايبت وهي برفيا از گوتنکی یا دنشی از خوازم بینم زمان که پیتر خریتس میره پروینا جمیل پاشا ده آواکرنا آوایا کردستان یا تکوشره که سال 8 دا هاتبو آواکرن یک پشتگیر و حوالبند ویبو و پروینجی سروکاتی آوی دکرن میره پروین یک اوه یعنی بلژیکیه لی هرتم پشتگیری و حوالبند دوزا کردی بو زاروکه ویجی بو کردیه که باش هم بون و پروین مالا جمیل پاشاشی تکوشنا نتوهی هلا
اول بلچیقا خباتکی ویا واره تکلیا کردان دا و واره ناساندنا کردان دا دیاسپورا دا جیکی گلک گرینگ دگره و خباتکی دور و درش کرد و کردستانی هم دواره چاندی هم واره ناساندن و اوه دا خباتکی ویا دور و درش هیه دا آوا کرنا انستویا کردیا بروکسالی داجی که اجی یک ریوه بری وی بوم یعنی همه تکوشنی هم تکوشتری همه وی دوی داره داشی پیتر آلیکاریا کی باش کرن و پشتی که انستوی اوکشی بود بروی کردستانی آوا کرنا وی داجی جکیسی خو به پره خو جی جرا آماده کربو او کرد دو پیر چو رحمت دو و بشارتن مخابن از درنگ به حسیام نکاربون بشتار بم از ورتراس ناو خو و چارپل مدیا هیچ مالا مروین جمیل پاشا را دخوازم و جروحی پتر گری راسیم از ایویدارم یزدان دلوفان بی ببخشینه بهشتا خوشاب که مروکی دلوفان و کسی ما ناس کرده که ما هب برای طبیعت دمک تریجه چون وقتنا من بوان را زیدت نبولی یعنی از سرساخی جوانا دخوازم افجی وقت کی بو خمگینی اخو و جبو که نکاربون پشتار ببم هایم چه نبولی بولنا خوشی دخوازم ام وی هفته در باس بوی منزانن دمکی یکتیا نتوا کربون روژا آشتیه روژا آشتیا جهانه لیجبر که یکی ایلونه دستپیک آشتار جهانه دوا تی حسابه و آبا کرنا نتوا یک بوی که دستپیک آوی هاتبو کرن لیدروش تبلیه دبون او هات بوراندره بو بوی سوکی آداره روژا آشتیه جبر مثلا روژا آشتیه ما کردارا آشتی هرتم دلی ما خوش کریه یعنی هیویه ما گشت کرنه جبر که ما شر و پفچون و اوه ایکو هری زیده ایش کشاندیه ملت کرده جبر جغرافیا ما آماده بیاد سرانسر دیروکه دا هر هیزن دستلاتان کرد ایریشی وی نافچه کرنه yani evne roja İroy'da roja bereda ev vahaya. Dema Roma'ya bir hayan var. Her temçiye qada eri şu şer ve eveye. Pişti İslam'ı ev vahabiye, beryaveji vahabiye. O hala ve komara ko hat avakırın pişti Osmaniya. Burası Kurdistan bu gora kuştiya. Kuştunu, eşu, talanu, veran kırnu, nanasi, seri ملت کرد جو کردستان کم نبیه جبرویجی آشتیش با ما یعنی انا اگر دنگ باشی دنگ اکی خوش لمات جبر في مناسبات يعني گرانی في هفته السراوي يعني ده ماجوه که هی باندور آوه لسر کردستانه تکلین ترکا و لنرناوان لسر في دماشوي چیه دوی وارد من کی کنگه شبکن دوی وارد هنکی اوابیجا پاشم بدومینه بله جارکدن روز باش تماشاوان هجا ککباران بازار بویر برومت کرن یک جه براستی کو مثلا ناوله کرنا جعدکی لپاریس ناوه پیشمرگه تماشاوان مجد دزانن و ملت کرد جی باش دزانه که ام همی و کردستانی جبو پیشمرگه مندارن یعنی اگر ایرو باشور کردستان دولت فدرال آوا بوده اویا سر تکوشین آن شهادت آوان و خبات آوان هاتیه آوا کرن طبی فرماندار آوان جی دوی مرفجی بده که سرو مسعود برزانی براستی فرماندار کی جیره کیه که پیشمرگه برای خستن کریه و دگلک دور آده به توی بشتاربون آخه قهرمانی مازن نشان دایه او ذکرنا ناوله کرنا جاده کی پاریسه جی اشارت کی ناونتویه کو پیشمرگه قیمتا پیشمرگه دن نشان داد طبی بوه معنی قیمتا ملت کرد و کردستانیا جی تپش و ام جارک آدن برایزداری پیشمرگه شهید و قهرمان کرده
ببیر بینن وکیدن او مثلا جمیل پاشازاده جی اوانا جی نتنه او یعنی کیش بو دوزا کردستان بیانی دبه هر کرد به هر کردستانی به هر چه ملتی به کیش بو آزادی و سرخوبونا کردستان کورک دانی و سر کورک دوی مرو پشتگیری وام که وان ببیر بینه لوان خودی در که اویا جی پیوستی کی مهمه جبو اکو لپاشا روژا دیروکا خودر نکه نکاره پیشا روژا دیروکا خودی با آواکی راحت و آسایی بده دوماندن جبوی ام سپاسدار اجی خوازم پشتی به وان اوکی خواه هیوین خواه از به تماشاوان بدن زانیم که بویره کی گله گرنگ چه بود ترکیه ده تاریخا دو ایرو یعنی 6 هفته ایرون استانبول براستی اوجی مسئله کی گله گرنگه جبر کو ده 6 هفته ایرون دا دولتا کورد یا جی ام بیژن کمالیستن کو نجات پرست خواستن هن نتوه کم نتوه استانبول دجین یا جی نه مسلمان هم مال و ملک وان دست دین نسره هم جوان کوچبر بکن بوی آرمانجه ببرو دروا 6 هفته ایلونه گوتن کو روما یا جی گرکا سرانیک مال آتاتورک بمبا کریه وان بخوا پاشی درکت کو میته استخبارات ترکیه جبو کل ودره دست دین سر مال و ملک وان او واناج ودره بدا آجوتن اوان بخوا کربو از به مناسبت خوازم بیرا تماشاوان بینم و جلودان ام بیجم بشدت از به بویرا 6 هفته ایلونه شرمزارد کم و از برداجی گوتنه که پیشی کردا تینم او که هر کس تشتی لی تید که دیمه که اف ملت یا جی اف پیشکش وی ملت تر یا جی اکو وان اداره کن اف تشتی اف قاتلی عام و اف ام بیجم تالان کرن و عیبه مرو بیجه او تجاوز کرن دیمه که لوان تک او وی بویری کرن جارکن شرمزارد کم و ام هدی اگر بزرن روزا و خوشی مرد کاره بیجه یعنی براستی یعنی دیسا اکو دامگاه خال ترکیه تخول باکوره کردستان ایرو دروزه ویدا دت تشته گرنگ هنه یک جی مثلا ام بیجن بهترور کرنا دولتا ترکیه یا جی پیوازوا براتیه و آشیتیه ناف کیچیلیت که براب که اید دو جی ایرو دروزه و ترکیه دا هری گرنگ مثلا CHP هیه او مثلا CHP yani heneki mezi alakadar kez berko hedi ber be evkek vatşe ber be peşarojayi vatşe ne diyar vatşe tamam evya belki tekoşina navbera Türkiye lebele ve mezi kurva ve bere baye ve kurva her en baş nizanın خوازم henek temaşavan dır da malumat bistinin ve temaşavan dizanın ko demek ki لهمبر CHP operasyon çedibin heri davi oka vilayet İstanbul'a ya CHP kongravani vilayete hat iptal kırın o kayyum juan rahat avetin naha kayyum evanji bukhaji CHP ine şoy mesela CHP çeki duvedrece eko geliye CHP ke CHP'line eko xotparezin CHP'line ed ben rüşvet xwarine CHP'line rüşvet dane CHP'line yani çeki tevihe ve le fazla Eylül'e da fazla Eylül'e mahkeme kongravani avantajı heye ihtimal alırcı kovara girtin kayyum bağvecin ser merkeza CHP'ci devir da mukhast bira tamaşavan yaptım. Duel Bakure Kurdistan'ı brasti yani pişti ve van bu yer pişti mesela o calan u pevajo her roz o calan lgor khoy roja va Kurdu Kurdistan'ı ad gorine van mesela vani asli berevan vedgarine jbo ko gejomej oldu ve carek adını bejin ko nokta ko gereb Bakure Kurdistan lebel hembere ve pevajo gelek jedurun bedengi ki mazın nav hem siyasetvan hem partiyen siyasi Kurdistan'ı hem nav gele Kurdistan'da hevi ki heye yaji seknek heye yaji
الهيفيا تشتكي معنا ببورن مخابن دم بارتيش بركو قالك جبينا تشيكريج بو ملت إكناب كرز بو پشتگیریا وی پیواجویا اوجالان دور دا مرد کاره بیجه که آلیه خود سرکفتینه لی مخالفتا کردستانی تکو دویا بکتا سروان جوه نقطه دورن ام هیویدن که زودترین روزک ملت کرد دوی مسئله دا هشیار بکن من باور بکم یعنی پارتیا ولایت پارز کردستان جی بیشته مهم دیاربکر میدان شیخ سعید دوی مسئله دا و خوپیشاندن اگیازی مثلا جبو خلق جبو گل آگدار بکه بلاوک بلابکه و جبو رایا گشتی جی دنگ خو بده حساندن از هیوید کم کوملت کرد تایبت دیاربکری جی پشتگیریا و بکن دوی پیوکه دوی واریدا حاضری کی باشتر بکه حتی از دبیجم هفتی آده جی مگو لازمه جبو کو کرد جارگن 5 ساله دن وان دانه کن siyasetin Kurdistani, partiyen Kurdistani divirda henekî dinêjî bar dikeve ser wan, henekî dinêjî bikevin pratikên kolana. Yani ez dibêjim partiyen Kurdistanî li hev bicivin kêmanî meşekî ji bajarekî Kurdistanê heyayê paytexta Kurdistana Bakur Diyarbekir bikin û millet bi vê hesastir ji bo millet bi vê dawê ve bi vê mesele ve alakadar bibe ya jî bizivire mesela xwe eslî divê hin tiştê wan bikin. Dîsa heftiya pêşiya me li Stenbolê ji aliyê Kurd kavê wekî lêkolîn û çanda Kurdî konferansek tê dayîn. Konferans taybet sê serokên giştiyên sê partiya hatine bankirin ve mesela pêvajoyê da pêşerojê da ve pêvajo çawa be Kurd diçe ve fikri xwe bi konferansê da gel rapar vekin. Ew jî meselekî giring e divê temaşevanê me van derûdora dikaribin beşdarî vê van konferansê wan be. Ê di duwa tiştekî bêjim û ji we re xêlim kek baran. Mesela ji aliyê Tirkava jî tiştî ku biryara KSD hat dayîn YPG ku silah bernedin daneynin ya jî wê teslimî hikûmeta Bexdayê nebin. Burada gelek gengeşî çêdibin yani çek ew çêbûne millet şavşopaşo bûye li wir jî. Dem Partiyê êdî pêra nagîjin xelkê çawa îkna kin piştgiriya pêvajoyê bikin. Ji ber ku pêvajoyê da destpêkê da Tirka taybet milletê Tirk ya jî dewleta Tirkiyeyê ku niha li îktidarê ne û piştgirê wan digotin di nav vê pêvajoyê da KSD jî gere divê silah berde û wa xuyan dikir apo yani o calan jî piştgiriya vê ew kir. Niha îro derketiye Pervîn Buldana ku divê komisyona îmraliyê de dibêje ku o calan gotiye ku Rojavayê Kurdistanê ji bo me xeta sor e yani me negotiye ku ew dev silah berdin divê ew bûyî awayî xwe bidin meşandin xeynîdin MHP berpirsiyarekî MHP got ku lazim e komisyona parlamentoyê bi awakî Abdullah Öcalan re hevdîtin bike ew jî giring e. Awayê din jî serokê AK Partiyê û serokê Tirkiyê serokê Komarê Erdogan jî dibêje wê kes nikaribe vê pêvajoyê xera ke ji aliyê diva jî dibêje yani dema ku fikir û qelem ji ortaya derkeve şûr jî hazir e. Şûr hazir e ku ji kalan derkeve. Ev jî bi awakî tehdît tê kirin. Milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê bi rastî ji bo vê ewkê nerazîbûn nîşan de ku ez bawerim hezqas o calan û destpêkê da pêvajo basa silahberdana KSD dikirin jî milletê Kurd dizî nerazî bû hêdî nerazîbûna xwe êdî eşkere jî nîşan dan piştî ku o calan jî got xeta sor e hêdî aliyê Dem Partiyê û hezkirokên PKK jî tepkî xwe nîşan din. Ez bi xwe jî bawerim ku li wê derê silah nên dayîn ki herkî hen Tirkiye bikeve dewre ya jî o calan bikeve dewre ya mît bikeve dewre ew hêzên ku piştgiriya wan kiriye 10-15 sala ve nehelin ku xwepayê Tirkiye û mîtê û o calan ve berdekesere.
تایبەت ئەمریکا فرانسا بریتانیا و ئیسرائیل بخوالد ناف ساحێدا divê meseleda gerek rolê giring dilêze û beyanatê baş didin ku wê piştgiriya Kurda bikin. Ew jî ciyekê xweşiyê ye di dîroka Rojava da. Belê kekbara. Çek dirêj bû bibore. Ev pêvajoya ji demajoya ku tê gotin ji destpêkê de navê wê eştêxo rastî hatibû danîne. Yani hem jaliyê Abda Öcalan ve hem jaliyê berpirsiyarên hikûmetê Erdogan û Baxçelî ve navê wê rastî hatibû danîn ku heya niha jî aliyê hikûmetê rasterast dibêjin yani her tim her evê da têne diman. Pêvajoya çekdanînê ye pêvajoya dibêjin ya Tirkiyekî bêteror. Tirkiyekî bêteror yani ku heya niha ev îdara ku vê komarê çêkiriye heya niha û taybet vê hikûmetê jî vê dawiye ew propagandayê rojane her Kurdekî wek terorîst hatiye qebûl kirin ji aliyê wan ve ew hatiye şîrovekirin û hatiye serê wan. Niha pirskirêka ew ê Abda Öcalan gote min PKK belav dikin û çekdatînin tamam pirskirêk tune duî warî da eger mesele tabî çekdanîn û ew ê bê problem be du alî rû dirin û her duwa jî madem lev dû kiriye çekev deyin çekev deynin. Lê pirskirêka mezin propaganda ku heya niha hatiye kirin hem serê aliyê derdora PKK û derdora wê ve hem aliyê Tirka gelemperî civata Tirk ve propagandayê rojane ku hatine kirin serê wan hatiye dagirtine. Kes ne iknayî. Tirk dibêjin çekdanîn têr nake lazim e vana ceza bixin. Yani wer hatiye ew kirine ji vek terorîstin ceza bixin. Aliyê Kurda ew qasa insan hatin kuştin metalan bûn koçber bûn ew ê bûn lê pê tiştekî em ê çekdênin û tamam ew ê her çend şert tune be jî li Bakur yani duî war de pirskirêkekî nezelalî heye ji bo wê kê ev danûstandin û komisyon û ew ê serviyekên geşî dikin. Her çend navê komisyonê hat gohrandin jî li zimanê hikûmetê nehatiye gohrandin. Li bên demê dawiyê tabî xwanê dibe ev mesela Sûriye destpêkê da jî di avakirina vê demajoyê da girîng bû bingeh bû lê îro gelek cara tê ziman û bi zimanekî tehdîtê ew ê tê diyar kirin ku mesela Kurdistana Rojavayê Başûr yani hem li wê derê hem jî mesela Sûriye'de Türkiye hemû cem tenê ji bo ku mafê Kurd tune be maf nekebe destê Tirka çawa li Tirkiye yek dewlet yek ziman yek al yek nizam çî yek lazim e ji bo ku li Sûriye jî ew pêk were ew ser zimanê wan ayî. Ji bo xatirê ku tiştekî nekebe destê Kurda ew maf û evên xwezayî gela insana hem ji bo Alewiya ji bo Durziya ji bo kesê din jî paşçav dikin û illa zorê didin ku tiştekî nekeve destê Kurda. Lê bêguman divê derê de lazim e merov şîrove bike. Yani ev heteşe ku berê ji aliyê Tirkiye vacî warê resmî terorîst de hat qebûl kirine ji aliyê dinyayê hemiya ve terorîst de hat qebûl kirine îro li ser hukmin hemî kes piştgiriya wê dike. Lê her yekê hêviyekî jê dike. Yani wextê piştgirî dikin kesekî bê şert û merz piştgirî nake. Divê warî de Tirkiye dibêje Kurd lazim e herin teslimê heteşê bibin. Heteşe ew hêzên ku nava wê dane li ser wana ne desthilatdar e. Yani gelek grûp hene ku ne Ehmedî Şera kodarî dikin ne Êdinê kodarî dikin ne filan dikin bêvan dikin. Herçend navbena Mazlûm Ebdî û Ehmedî Şera da dehê adarê da levkirinekî çêbû peyamekî evekî levkirinê belav kirin divê derê de hinkî tişt tê gotine yani belkî mesela Kurd û ew ê zêde nayê ziman lê hebûna Kurda destûrî tê nîşan kirin. Ya dinê Mazlûm Ebdî wek aliyekî û Ehmed Şera aliyekî li hev dû îtifaqekî dikin.
yani serê xwe meselekiye serê xwe serkeftinekiye aliyê dilê tevlîbûniya Hesedê bi entegrasyona Şamê re li hinkî şert û mercava tê girêdanê lê heya wiha piştî wî tabî Ehmed Şara destûrekî demkî çêkir navê tu PKK'yekî ku li Sûriyê nexiste ê Kurda û ê dinyayê da jî heyetekî çêkir ji bo îdareyê hemî ji endamê xwe ava kir rêvebirnekî çêkir ji hemî ji endamê xwe ava kir di hemî gotin û peyvê xwe da behsa PKK'yên ku li Sûriyê bi devkê em diparêzin lê pratikê da tu gavekî resmî nehat kirin di ser da êrişekî tund û tûjê li hemberê Elewiya li hemberê Durziya kuştinekî bêhempa hat kirinê qetiamekî sîfîl û medenî hat kirinê ev ya hinekî metirsiyekî mezin ji bo Kurdan jî ji bo derdorê jî nîşan da ew hêzekî wa hov ku kuştin û talanê niha jî pêk tîne pratika xwe da Tirk dixwazin Kurd herin teslîmê wan bibin hemî çek û mekê xwe berdin her teslîmê wan bibin di vê warê da pêwîst e ku Kurd mecbûrin jî xwe biparêzin hebûna xwe biparêzin ya divê Kurd bixwazin jî Kurd ne tenê bi serê xwe ne îro li vê herêma Başûrê Rojava ne bi serê xwe ne Amerîka li wê derê ye hêzên navnetewê li wê derê ne Fransa li wê derê ye û di vê warê da yani Kurd tenê ew Tirk tehdîta dikin dibin em êrişê Başûr bikin êrişê Kurda bikin eger biya me nekin ew jî nerehet e yani ne bixwazin jî nikarin êrişê bikin aliyê dilê gotina hem Erdogan ku dema evê da got dema ku şûr ji kalanê bê kişan gotin cê gotinê namîne cê mirovatiyê namîne hevdîtina Erdogan û Dewlet Bahçeli da balkêşiyekî dinê nîşandan li her du aliya şûr danîne wek ew ê û gotina Bahçelî ku wextê ew neke lazim e em êrişê bikin serokherkanê Tirkiyê ew dike dibe em amade ne bi her warê eger êrişê Kurda bêkirinê em amade ne piştgiriya Şamê bikin bi her warî yani tehdîtên vê navberê gelek bêhempa tehdîtên mezin tên kirinê ev jî rûy û rûçikê vê pêvajoya ku hatiye domandin gelek zelal dike yani pêvajo ne pêvajoya çareseriya Kurd e ya jî ne pêvajoya demokrasî ye ne pêvajoya hiqûqê ye pêvajo tenê çekdanî ne û Türkiye'ke dibêjin Türkiye'ke bêterorîst baweriya me ew e ku şxûn li Kursana Bakur şer û pevçûn nema tenê Türkiye ew dikir yani ser navê şer û pevçûnê her kesekî ser berpirsyarên belediya ya her kesekî dwarê Kurdî da gavekî ya evekî bê avêtin ewana li ser navê terorîst ya piştgiriya terorîzmê davêjin hundir ceza dikin yani kesek ku têkiliya wan pek ketune be jî bûyî navê cezakirinê ev şer û pevçûn û çekdanîn û êrişkariya Tirka bê rawestan bêguman hem feyda Kurdayê hem feyda Tirkaya feyda hemî civatên ku li Bakur dijîn û feyda civaka Rojhilata Navîn jî çek bêdanîn tu jî bêdanîn egerên Tirka ji bo êrişkariya Başûr jî Başûrê Rojava ji ortê tê rakirin di wî warê da hemî Kurd piştgiriya çekdanînê dikin piştgiriya bêdengiya şer û pevçûnê dikin ev aliyekî û ev dibe pêşerojê da jî Kurd jî PKK'ên dinê jî karibin bi gotina bi polîtika bi siyasetê bi neîtaatiyê birê neîtaatiyê dengê xwe bilind bikin karibin xwe nîşan dan bikin karibin bi xwezayî doza xwe daxwaz bikin ew ê rê vedike
yani evreya tekoşini dugorine bıçaki asanta dike duvarda em hemik ya ve pevajoy dikin le evden ev zamanı tuş zamanı dijberiya kurt zamanı ku erişkari tinin evya taluka kitine teha peşameko galotir çet xwazim ben xwazim bi kurda jortê rakin karin gelo ya jî ewre bazê ku ew din pêş dikarin li başûrê Rojava pêşiya destkeftiyê Kurda bigirin ne bi baberiyê da mecber ku îro Sûriye û tev û Rojavayê Kurdistanê ne tenê aliyekî ye aliyekî dewletê Ewropî û Amerîkî ştera bêjim İsraîl û dewletê Ereba û Tirkiye Rusya her yekê bandonekî wan li ser Rojavayê yani li ser Sûriye bi tevahî heye û bêguman politika her yekê jî pir anındik vekirî an dijî li ser başûrê Rojava li ser mesela Kurda jî heye û Kurd îro li rojhilata navîn yani hêzekin qewetekin di rojava dunyayê gişî da tu kesekî zehmet e ya jî nemimkûn e evê hebûna Kurda ji evê rake ji rojevê derxe û karibe bi rehetî bipelçikîne eviya ji bo Bakur jî wiha yani ji bo Bakur jî îro Kurd nevek berê ne yani îro hem warê navnetewê da hem warê hundirê da Kurd xwedî li hebûna xwe derkeve zimanê xwe derkeve çanda xwe derkeve pêşketina derkeve warê Kurd û Kurdistanê da li xwe dizivire difikire herçend bêdengî hebe jî nerazîbûna rehetiyekî gelek mezin heye di nava xwe da hêviya jî dihewîne yani aliyê da hêvî jî hene di wî warê da ew danûsandinê ku Kurdistanî dixwazin deng û rengê Kurda bigîjîne hevûdû û muxalefetek Kurdistanî bînin rojevê em ê vê dikin ew piçekî lester be yani em xemgînin ew dereng dikeve hêdî dimeşe ew karên hevbeşî û hevrezî piçekî lester ew bibe esas kekbaran bi rastî yani bibore hêkot bîra min daye ez bêjim ev mesela xeta sor û mesela dewleta Tirkiye di vê pêvajoya da çi dixwaze dixwazim yani ji ocalan dest pê bikim ku di pirsgirê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ti xetê ocalanî sor tune ne xeta wî sor ew e di xizmeta dewleta Tirkiye da ye û heya jê bê ew û mala xalê xwe wê nehêlin ku Kurd bi ti awayî pêşkevin serkevin taybet li Bakurê Kurdistanê heya niha dewlet wa fehm kir ya dewlet wa tê gîştibû ku ocalan li her çarperçeyê Kurdistanê jî wek Bakurê Kurdistanê dikaribe tesîr bike yani ev mesela xeta sor carek din dubare bêjim xeta sor ji bo ocalan ku Kurd peydekî ji wê xeta sor bibîn tune ye yani ocalan dît ku li Rojavayê Kurdistanê başûr Rojavayê Kurdistanê Kurd ji kontrolayî derketine dît ku wê xebera wî nekin carek din ji bo ku îtibara ocalan li kêmanî li Bakurê Kurdistanê têk neçe û fikrekî wa pê dan ew kirin ku ji bo min xeta sor ji bo te xeta reş ve kesk ve çi ye yani ew hêzên ku berjewendiyê wan û Kurda li Rojavayê Kurdistanê li Sûriye bûye yek ew hêz wê nehêlin ku tu berjewendiyê wan têk bibî ji bo wî ve jî divê Kurdê Bakurê Kurdistanê bizanbin ku mesela xeta sor ne ji bo berjewendiyê Kurdên Rojavayê Kurdistanê ew ya bixwe ji bo ku pêşerojê da mesela pêvajoyê ku milletê Kurd hê tam nav lê nekirine navê wî li gorî min ev e ku xurtkirina dewleta Tirkiyeyê êdinê tev teferruatê vê pêvajoyê xurtkirina dewleta Tirkiye mesela bêterewrbûnê jî ew e mesela eboriyayê Xurt ve ew e mesela di rojhilata navîn di vê coğrafyayê da dewleta Tirkiye Xurt bibe ew e ji bo wî divê em her awayî di vê pencereyê da li vê pêvajoyê birênin eger ku
کرد همی صدا نوت یا نوت و پنج خواستنه که PKK شر بقدینه و سلاح دینه مرد دکاره بیجه کودن دلی خدا هر کردکی هر چهار پرچه کردستان دیاسپورا جی جوه پیواجوها که نها او جالان دولت ترکیه دها پیشیا خود نرازینه جبر کو نه طالب او جالان داشت با چهار سر کرنا پرسا کرد و کردستان تو طالبه که و نجد ادعا و امبیجن داخوازن دولت ترک داشت با گاو آویتنا چهار سر کرنا پرسا کرد و کردستان هیا تو هر دو آلیا جی اشکره گوتیه یک دبی دولت بیترو یک جی دبی آشیتی و براتی آشیتی وقت وجهانی زمان یعنی باکور کردستانی قدر 10 ساله تشارك تنه باكور كردستان جي آلية PKK دولت اكرا طيبت اف شر PKK اف چکتارن PKK وی 10 سال پاشی دا زرار کودانه دانه کردا او دانه باشور کردستان شو مرو گاوا درنه یعنی شیروت که یازی باشور کردستان جی به هر آوای پیشگیریا و پیوازویت که جار جانا مرو مات مینه چا به هر آوایت که لوا دیاره یعنی به آرمانجا بیچکبونا PKK و زرار کو PKK بوی آوای دایوان مجبوریش هنک شتا رازی چاوی خود دگرن حیا کو PKK خود تصویر بکه و شرط قدینه جبوی جارک دن از بانگی باکور کردستان کرداو سیاست مدارا پارتیان سیاسی بکن زودترین روزه کی و مثلا او جالان و دولت دشیفره بکن کوجوه درش بو کردا تشتک درنای از نابجن شر بکن برا پشگیریا شر بکن لی دبی وقت ملت برتکک نشان بدن جبر چی مثلا او جالان دبیجه دائم دبی جواکا کرد تجاج نابجه ملت کرد از راست ناتمل او کیوی بلکی از خلط بن لی هرگاف دبی جواکا کرد توپلومی جواکا کرد چیه معنی آوی کرد نه ملتن گاوا نه ملتن آفیوانیش ملت بونیشی تی نکارن حالا بیوان محفاف کن دبی ام بخوا وقت ملت کرد وقت کردستانیا وقت پارتیان سیاسی و مسئله بوی آوای دشیفره بکن و با آواکی نتوی با آواکی یکگرتی هفکاری ببین آلیه کش با چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستانه یان اف پیوازو چکازی علیه کرد و کردستانه دابه و اویاب سرکوه گاوا بسرکوه جی که مانی مثلا کرد و کردستانه 5 سال دیجی پاشوات شه جاره گن ام هشیاری دن پارتیان کردستانی لباکور کردستان ناخدا اتفاق کردستانی بکن لگوری امکان و در فتح خوان لکولانا ملت کرد بدن هشیار کرن که اف پیواجو بتنه دروای چکدانین و شر کردنه ت برجواندی که ملت کرد دوی پیواجو داتنه yani نها yani az بخو باور ناکم ترکیه هیجا adla Öcalan çiqasiye li perçendinê Kurdistanê ya lê jî li Bakur baş dizane. Ji me çêtir dizane ji ber ku ew ji roja çêbûniya wê da heya niha ji xwe nava hevdane yani baştir pê dizane. Lê Türkiye ji ber rewşa wê ya siyasî a navxwayî a navneteweyî bûyer û kiryarên ku rojata navên diqewimin ya jî pêş ta hêvî dike ku bên qewmandan pêşiya wan da ew berjewendiyê xwe hûn da neke ji bo wê vê pêvajoyê dest pê kirin. Bêguman li Sûriyê yani ew rewşa ku rojata navîn ew xuya îrobiya kilîtekî ji bo rojata navîn jî ji bo mesela Kurda jî biya kilîtekî lê ew hînbûnê ku derdora PKK bandorekî wana dinê li ser evê jî ye li ser Rojavaya Kurdistanê jî ye yani başûrê Rojava qesamin yani heya niha mesela ew hêviyê me yên ku daxwazên me yên ku yekresî û yekdengiyekî li wê derê jî pêkvê dû warê da jî dereng dikevin yani mesela civîna Kamişloyê çêbû yekdengiyekî biryarekî hevbeş çêkirin komîtekî çêkirin lê pêl deng û ew ê wê kirin yani ew komisyon çêbû lê heya niha di warê siyasî da rêdanekî ku wan derxin pêş û ew ê bikin nebû merv hêvî dike ku daxwaz dike ku li wê derê jî ji bo serkeftinê ew ê yekrêzî yekdengiya Kurd bidin pêş ew ê li hevkirina kirine bidin pêş eger nedin pêş
و زرار بش بو پیش روژا کرد لوی درجه زرار به آلیه دنه مرد بینه امریکی yani heviyeki wana peşeroje ve rojlat heyej bo beji gelek cara herçend li gorê berjevandiya Türkiye carna te bigerin jî li her kutçe di qada Sûriyê da jî şûna Tirka hêzên dinê dibin xwedî pandor ji ber ku aborî destê wan daye aşkerî destê wan daye yani Amerîkî dibin xwedî pandor îro ê ku herî dipeyve li ser li Sûriyê Amerîkî ne aliyê dinê İsraîl aliyê dinênkî Arabin yani Türkiye şuna xuda hêrsdibe ev jî tengasî û êrişkariya Türkiye jî piçek hîjber wê tê yani ketiye tengasî li Sûriyê hinek mane ev dizê mirîşka hene ya ev dizê mirîşka hê destê Tirka dane li wê derê bi xwe Türk ez eşkere bêjim wê Türk nikaribin midaxileyê bikin şûra derdixin remla derdixin topuza derdixin tev boş e ne İsrail kabul dike li Sûrî Türk bibin cînarê wan ne jî Amerîka kabul dike ne jî Fransa kabul dike ku harin bikevne vir wê êdî nikarbin wika 10 sal berê wika 5 sal berê watê ku destdariya Esada hebû nikarin wê midaxilê wê derê bikin çû ew ji destê wan derket bira wan xewna nebîn dona pêr min nivîsan bû beka dewleta Tirkiye ketiye talûkê beka wan diçe gelek evvela ew kirbûn kav ji Kurtê filan ew e pê ez bas dikim ew e yani Rojavayê Kurdistanê başûr Rojavayê Kurdistana Sûrî ji destê wan diçe başûr jî ji destê wan çû beka wan ew derbûn hêdî beka vî alîvatê yani beka dewleta Tirkiye talûkê da ye lê wê nikarbin tiştek bikin yek rekî dewleta Tirkiye carek din piştî 100 sala dostaniyê bi Kurdan rabtin yan nexwaz ser neartiya Kurda vî siyaseta wanî 100 salî wan têk biriye ew fobiya wanî neartiya Kurda wê bi wan re dewleta wan jî bike xeteriyê hebûna wan jî bike xeteriyê em dibêjin eger ku aqilmendê wan eger pêşeroja xwe dibînin dev ji ser siyaseta nîjadperestiya milletê Kurd neyartiya milletê Kurd û Kurdistanê berdin heya ji wan bê wek van dawiya mesela başûrê Kurdistanê êdî dîtin ku ji destê wan çû dostanî kirin ew der ji destê wan diçe ji vê gava bi Kurdan dostanî bikin o statûkî ji bo Kurda bixwazin di pêşerojê de belkî biçek destê wan jî dûr da peydekî ji xwe re bîn ji Sûrî yan nexwe her tiştê wan têk çûye niha Tirka bi direwa bi dîroka direw bi ewa direw xewn û xeyalên gelek mezin dane pêşiya xwe ku Tirk wê bibin mezinê rojhilata navîn û xwedî bandor bin xwedî ew bin lê Tirk nikar nava xwe da warê siyaseta têkçûne warê aborî da têkçûne warê nava xwe da têkçûne xwe bi xwe nikarin xwe îdare bikin ku heya bandorê li rojhilata navîn bikin lê çi ye ew tev û vê rewşa xwe dizanin jî ji xewn û xeyalê xwe danakir ji wan gotinê ku milletê xwe dane îxnakirin yani milletê ku li wê derê tabii çi qasat dikirin û tiştekî dinê lê dane îxnakirin ku Tirkiye pir mezin e Tirkiye xwedî bandor e li cîhanê û gel bi dev jî dibêjin em dinyayê da dibin nava hêzên divên Tirkek bedelê cîhanê bir Türk dünyaya bedeldir ji wan xewn û xeyalên xwe daketin zehmet e yani meriv tiştekî de pêşiya xwe pê de bawerkirin heyaciyekî li jê şûndaçûyên zehmet e yani destpêkirin heta şûndaçûyên zehmet e di mesela Kurda da jî wa yani mesela ew êrişkarî û hovîtî û tiştê ku serê Kurda da kirin û Kurd hemî bihawakî hov û ew ê nîşandan îro yani nikarin jê vegerin niha hemî derd û kulê wana çawa bikin yani ew xewn û xeyalê xwe yê ku dizanin ew xwe jî ê rêvebirê wê xewn û xeyal ye çawa jê derbas bin problema mezin li direvê xwe çawa dikarin bizivirin ew zehmet e ew ê ku xeyal dikirin bibin mezinê rojhilata navîn çawa nikarin pêk bînin ew zehmet e yani wî zivirandinê zehmet e eger çend gotinê dawiyê tiştekî hebe em dawî mesela ki hûn dizanin temaşevan jî dizanin do li Amerîka ev Trump navê wezareta xwe parastinê kir wezareta şer inşallah ev wezaret bi vî navê nû peydekî
جیهان دا پیدا ویز بو ملت کرد چه و اگر شرک جی هبه نل همبره کردا بل همبره دجه کردا به و وادیاره و گورانکاری دنیا دا چه ون هدی که ایجاب کروات شه هفتی کدنه مبهورا شیروه بکن و گلک سپاس بو تماشاوانا روز باش گل تماشاوان نماتن داویا برنامه خو بخیر و خوشی من حیا هفته کیدی اما بویر و کریارن هیویدارن بچکی کیف خوشتر ورن همبره و بخیر و خوشی منن مالا